Yes, reka nongere mbanze mbasuhuze ndetse nanabashimire cyane rero ubona ni nka kwa kundi bisanzwe mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe mbabwire mbahe big thanks. Reka rero mbabwire ngo kuri uyu munsi rero ngiye kubatembereza, ariko ngiye kubatembereza nkuko mubibona ko natangiye kubereka igare ryahumuye i Kigali. Igare ryahumuye i Kigali rero niyo mpamvu nafashe akanya nkakora urugendo nakoze rero ndagira ngo turarugendana ko nakoze urugendo ruturuka kuri mu mujyi hagati kuri rompewe mu mujyi, ubundi ndagenda mpaka ngera kuri Kigali Convention Center aho iri rushanwa rizaba riri kugenda ribera. Ndi kugira ngo rero mwereke ukuntu imihanda ya Kigali imeze, urebe n'ahantu iri rushanwa rigiye kuba, imyiteguro uburyo yagiye ikorwamo. Si ibyo gusa rero, reka mbabwire ko ndaza no kubaganiriza nkababwira ku bijyanye n'iri gare, ukabasha gusobanukirwa igihe aya marushanwa ashobora kuba yaratangiriye, ukamenya uko bizaba bimeze mu byiciro by'aya marushanwa y'amagare. Nkambwire ko rero habura amasaha make cyane maze u Rwanda rugakora amateka yo kuba igihugu cya mbere muri Afurika cyakiriye shampiyona y'isi y'amagare. Ishampiyona ikaba imaze imyaka 103 ikinwa kinyamwuga, aho izamara icyumweru ikinirwa mu mujyi wa Kigali. Yango murabyumva neza rero ko ari amateka akomeye u Rwanda rwanditse. Aya marushanwa ngire ngo murabizi ko abera mu mujyi umwe ku isi uba warahiswemo. Ubu rero u Rwanda rwari ruhanganye na Maroc. Baze rero Kigali yatsinze imijyi yo muri Maroc, aba ariyo ihigika iyo mijyi itsindira kuzakira iri rushanwa. Ni amateka u Rwanda rugiye kwandika kuko ari cyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika kigiye kwakira iri siganwa. Ni isiganwa rikomeye mu mateka y'umukino w'amagare ku isi, ibyumvikanisha ko ari bwo bwa mbere rikandagiye kuri uyu mugabane ufatwa nk'inkomoko y'ikiremwamuntu. Ni irushanwa riteganyijwe gutangira ku cyumweru tariki ya 21 Nzeri 2025, rikazasozwa tariki 28 Nzeri 2025. Amakipe y'ibihugu hirya no hino ku isi yamaze kugera mu Rwanda, akwitegura kuzenguruka mu mihanda itandukanye yo mu mujyi wa Kigali, aho u Rwanda narwo rumaze igihe kinini rwitegura kwakira abashyitsi, haba mu bikorwa remezo ariko no mu bakinnyi 23 bazaruhagararira batangiye umwiherero kuva muri Kanama 2025. Reka ngucire mu ncamake y'amateka ya shampiyona y'isi y'amagare. Shampiyona y'isi ni irushanwa ritegurwa n'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi, rigahuza abakinnyi batandukanye bakomeye baturuka imihanda yose, bakina bahagarariye ibihugu byabo bitandukanye n'uko bitabira andi marushanwa akomeye arimo nka Tour de France, kuko yo bayakinira mu makipe baba bakoreramo akazi. Kugira ngo byumve neza twakoresha inyito y'igikombe cy'isi cy'ibihugu. Shampiyona yatangiye gukinwa mu mwaka w'1921, itangira ikinwa n'abatarabigize umwuga mu cyiciro cy'abagabo gusa. Nyuma y'imyaka 6 mu 1927 nibwo shampiyona y'isi y'umukino w'amagare mu muhanda yatangiye mu buryo bw'ababigize umwuga, kugeza aho u Rwanda rugiye kuyakira nyuma y'imyaka 103 ibayeho. Nyuma yo gutangira ikinwa n'abatarabigize umwuga, icyiciro cyakomeje no gukinwa imaze kuba iy'abanyamwuga kugeza mu 1995, ubwo cyakurwagaho kigasimbuzwa icy'abatarengeje imyaka 23 mu bagabo. Ubwo iyi shampiyona yakinwaga ku nshuro ya mbere yabereye Nürburgring mu gihugu cy'Ubudage muri Nyakanga 1927, yegukanwa na Alfredo Binda ukomoka mu Butaliyani, uri mu bakinnyi 5 bonyine bamaze kwiyegukana inshuro nyinshi. Atwara umudari wa zahabu, aho kugeza ubu buri wese ayifite inshuro 3.
Ubu rero amateka agiye kwandikwa mu Rwanda muri 2025. Kuva tariki ya 21 kugeza 28 Nzeri 2025 mu Rwanda hitezwe abakinnyi b'umukino w'amagare barenga 1000 bazaba bahatanira imidari muri iyi shampiyona y'isi ya 2025. Abakinnyi baturutse mu bihugu bitandukanye ndetse n'abanyamahanga bazanwa nayo baje kuyikurikirana ku buryo bazaba babarirwa mu bihumbi 7. Akaba ari mu gihe kandi uretse abazaba bari mu gihugu, iyi shampiyona izerekanwa mu bihugu 124 ku isi binyuze kuri za televiziyo n'ubundi buryo nibura bizatuma ku nshuro ya mbere ibera ku mugabane wa Afurika igera ku babarirwa muri miliyoni 300 bose birebera iri rushanwa ry'isi ry'amagare rigiye kubera mu Rwanda. Ku cyumweru tariki ya 21 Nzeri 2025 biteganyijwe ko aribwo shampiyona izatangira, aho hagati ya saa 4:10 za mu gitondo na saa 6:55 mu cyiciro cy'abagore bazaba bari gukina basiganwa n'isaha umuntu ku giti cye, aho bazasiganwa intera ingana na kilometero 31 zirenga. Nyuma y'iki cyiciro kuva saa 7:45 kugeza saa 10:50 abagabo nabo bazasiganwa n'isaha buri muntu ku giti cye intera ingana n'ibirometero birenga 40. Ku munsi wa kabiri tariki ya 22 Nzeri 2025 hazakinwa n'ubundi abakinnyi basiganwa n'isaha buri muntu ku giti cye, ariko noneho mu batarengeje imyaka 23, aho mu bagore bazasiganwa hagati ya saa 4:35 za mu gitondo kugeza saa 6:45 intera ingana na kilometero 22.6, mu gihe abagabo bazasiganwa hagati ya saa 7:35 kugeza saa 10:30 basiganwa kilometero zirenga 31. Igice cyo gusiganwa n'isaha buri muntu ku giti cye kizasozwa ku munsi wa gatatu w'irushanwa. Ku wa kabiri tariki ya 23 Nzeri hazasiganwa abakinnyi bato mu bagabo n'abagore kuva saa 4:45 za mu gitondo kugeza saa 6:45, aho abagore bazaba basiganwa kilometero 18.3, mu gihe kuva saa 8 zuzuye kugeza saa 10 abagabo bazaba basiganwa ibirometero 22.6. Ku wa gatatu tariki 24 Nzeri 2025 hazongera hakinwe icyiciro cyo gusiganwa n'isaha, ariko noneho atari umuntu ku giti cye, ahubwo noneho bakazaba bari gukina mu makipe y'ibihugu byabo, aho bazasiganwa kilometero 41.8 hagati ya saa 6:30 kugeza saa 11 z'umugoroba. Ku wa kane tariki 25 Nzeri nibwo hazatangira amasiganwa rusange, aho mu bagore hagati ya saa 7:05 kugeza saa 10 abatarengeje imyaka 23 bazasiganwa kilometero 119.3 bazengurutse inshuro 8 inzira izakoreshwa bahereye Kigali Convention Center, ari naho bazasoreza. Tariki 26 Nzeri 2025 ku munsi wa gatandatu w'iyi shampiyona y'isi hazasiganwa icyiciro cy'abakiri bato mu bagabo kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 5:15, aho bazasiganwa kilometero 119.3 bazengurutse inshuro 8 inzira izakoreshwa bahereye Kigali Convention Center, ari naho bazasoreza. Kuri uyu munsi kandi hazanasiganwa abatarengeje imyaka 23 mu bagabo, bo iyi nzira bazayizengurukamo inshuro 11 aho bazakora ibirometero 164.6 hagati ya saa 6 zuzuye na saa 10:25. Wa gatandatu tariki 27 Nzeri 2025 hazasiganwa abakiri bato mu cyiciro cy'abagore kuva saa 2:20 za mu gitondo kugeza saa 4:40,
aho bazasiganwa ibirometero 74 bazengurutse inshuro 5. Inzira zizakoreshwa bahereye Kigali Convention Center ndetse bakanahasoreza. Aba bazakurikirwa n'abakuze muri iki cyiciro bazasiganwa hagati ya 6:05 kugeza 10:45. Iyi nzira bakazayizenguruka inshuro 11. Ku munsi wa nyuma w'iyi shampiyona y'isi ku cyumweru tariki 28 Nzeri 2025 hazasiganwa icyiciro cy'abagabo mu bakuru kiba gitegerejwe, aho biteganyijwe ko bazatangira ku isaha ya 3:45 za mu gitondo bagasoza 10:45 z'umugoroba. Guhaguruka bizabera kuri Kigali Convention Center, ari naho hazasorezwa iri rushanwa. Gusa inzira izakoreshwa ku nshuro ya mbere ikazazengurukwa inshuro 9 n'akandi gace kiyongera bazayisohokamo, mu gihe hahandi bazengurutse inshuro 9 bazagaruka bakahazenguruka izindi nshuro 6 bagasoza. Abazitabira shampiyona y'isi y'amagare rero, mu mibare shampiyona y'isi y'amagare izitabirwa n'abakinnyi 918, ariko abazasiganwa mu byiciro bitandukanye bakaba 1399 bose bazava mu bihugu 113 bizitabira. Mu mateka uyu uzaba ari wo mubare munini witabiriye shampiyona y'isi y'amagare ariko yo mu muhanda, road race, hatarimo andi marushanwa ategurwa ku rwego rw'isi na UCI nk'ayo mu misozi n'andi atandukanye. Mu bihugu 113 bizitabira bizaba birimo 38 byo muri Afurika, 20 byo ku mugabane wa Amerika, 35 byo ku mugabane w'i Burayi, 16 byo muri Aziya, ibihugu 3 byo muri Oceania ndetse n'umwe w'impunzi. Kuri uwo munsi mu Rwanda ibikorwa remezo bimwe na bimwe ntago bizaba byakoze, amashuri azafunga, abakozi bazakorera mu ngo. Imodoka zitwara abagenzi zashyiriweho inzira zizajya zikoresha muri iki gihe cya shampiyona y'isi y'umukino w'amagare. Rero nkubwire ngo ukomeze urebe aya mashusho, nawe urebe ahangaha. Rero niho twakugereye, niho ejo imikino izaba irimbanyije. Uyu munsi hari indi yagiye iba itandukanye, ariko umukino wo gusiganwa ku magare ku munsi nyirizina uzatangira ku munsi w'ejo mu gitondo. Ngira ngo rero reka mbabwire ngo mwabibonye ko twahereye urugendo rwacu kuva kuri rompo yo mu mujyi, tumanuka umuhanda wa Paul, turazamuka tujya Kimihurura, ubundi duhinguka kuri Kigali Convention Center, ari naho ubu ngubu turi kubereka aya mashusho. Reka mbabwire ko ahangaha rero kuri Kigali Convention Center ariho aya marushanwa azabera ku rwego rw'umujyi, aho bazajya ariho bahagurukira ndetse banahasoreza. Ngira ngo rero murabibona hirya no hino ni amagare gusa muri Kigali, nk'uko natangiye mbabwira ngo igare ryahumuye muri Kigali. Ngira ngo murabibona ko ari amagare. Nawe niba ufite igare ubu ngubu mubwire ngo ufite ijambo kabisa, fata igare ryawe nawe utembera, ariko wumva ukuntu umunyenga w'igare mu gihe nk'iki ngiki u Rwanda rugiye kwakira amarushanwa akomeye y'igare ku rwego rw'isi. Kigali niwo mujyi wa mbere muri Afurika wakiriye aya marushanwa kuva yabaho. Amarushanwa amaze imyaka 103 yose abaho atabera muri Afurika, ariko kuri iyi nshuro Kigali is the first city in Africa, niho mujyi wa mbere. Reka rero mbabwire ngo njyewe ni Emison Bakunda, nakagaruka kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane, ubundi ukomeze wirebere. Njyaho no mu muhanda urabibona ko hagiye harimo amabafure, amaspeaker, abantu bazaba bari kumviramo akaziki batwaye n'amagare. Yego Kigali barateguye. Ciao rero, reka dukomeze tubane.
nakagaruka, bye bye.